Hagajing beteng ke kunhon jong ke Drug Reduction Elimination and Action Mission ke DREAM hapo kajing alam uba Francis J. Karshiying ban lum ban lang yaki kunhon baper syakajing alang yamir jemut halor kumno ban la ban penduk jat yaw drug sapo ke jella hak arpau tarik uleber arja arfusan keni ke kunhon kala penlong ya kajing alang bat kiseng samla shnong hapo ke hall jong ke Office Traikam ke Directorate of Social Welfare. Hakani kejing yalang lawan ban yasim bentar ki seng samla jogi snong baper hakabala dan kejing ai jing mut hapadeng kini ki arken hon hakabaya dei bat kani kamat kabakta ya ka im lang sa lang habakran syakilat pathai khbor din kejing yalang uba Francis ulaong bante lakam yaw new jingdi kam dei ka besok bat kumta ke don kam kejing trai lang na baro kiliang bat ban benrap bahapo arsnem kan sadon kejing kela orang mundo no jong apa sina nai kemla kani rejing kerni kepala kani problem kepala ngan kepala wan kani rejui kepala sikai ba kani ga mentagi de le tamam mundo ni dengan kula repi ba kini kidi pun berniat mentek lah kami ada problem kidi pun ki angle apakat kawai kalian dan kemudian kawai kalian rehabilitation kawai kalian awareness ke program kawai ke jinga trilang kiseng kisnong kita tikini ki bayu kita bar khon lai kelum lang dalai kenduk lang kaju opor kawai kasi nga ai yu nga ongipi ba hapo asdam tingin CUE ya kajikala yang meminta ada kita yu ngina yang persiap because ngah ya te lakam nang pun ki bedak te banong mentah banong ba nya yu ma umi uswa tem kumla banong de ngidon kam de banya tray lang bar khot tikini ki meeting mang khot ka de long ba man pen su thu man pen sempang ni ki brio ba ngidon kam banya tray lang ni khani kam de skui pasuki ki bun ki programs bagi dang ele te kita ki kin utsomi uswa kata sa na tikna uswa kawai ka malong seiso kani ke jingalang malong ba kumangali ai vocational training mga apo ki rehab center dia kalau long seiso ba kata ba kani ka tio bala dep ki ITI ki lali ai training dan ki kena ki lakwa ki basa tu rehab center ki kwa ban nang yagi ban nang hiji kai vocational ki skills ki ba per ki la banya ki jala jom terjim tu jo kata kalau ba nada kitu ki kena ki badon rehab center yo itu ji ikai kila ban yang demi nang tun rehab kila ban tray ban kata ban yang ala kerja ajong de hakju po bang i bukan long sai so ni de nga anjumut isno alada ni ban kan long ko prevention de ki bun ki kena apa kisnong kita ki don ki kena ki board ki bala pas ki bala pudi bala puti ne ki don ki tu kena bala school bala jing yu ndai kim don kim linti de nga ai jumut menne ki kena nga ai jumut menne ki kena nga jumut ki kena snong men ki seng samla menne ba kin pelong ki training ki demonstration ni hampo kisnong jugi ino lam ka ITI ke MSSDS ki Don Bosco Technical School but ki bud ki Ramakrishna ki ni kite ki ba kloi ban yu ban ai ji kai te kemut ngin ai demonstration hampo kisnong ban ketik ki mensiam jugi kena jugi te ba ki nyo aban yu te ba kin light mata ki kloi ban kai nam tu te kin light naka no jingdi wa ne ka no kam ski kata ka de ko kabar kalau ba nilai keren ban beli di community hall dia kajingnya keren kalau ba kidon kam ki sports item ni dengan ong ki ba kin ya tho sani ki ngan sim ni kani man ngan try borba limba ka sports department bangin ya discuss bat ka sorkaru nagadia sports department ban ai kin just sporting items ban bernya ya ki jingla kai po ki community hall ta kalong we kala ban pelat ya kanu ya ki na ban ngom au ne ujung di Hagajnya keren pat bat Presiden keseng samlash nang maulai pelun uba Samuel Biam ulaong keni kejingnya kun kam dai tang hapadang ke sorkar Henry kiseng samla nalor kiwe ru
kidi ban ai ka jing trai lang hakani ka kam Jingwan ke jemi hakane ke jelang mentau ka jemian kalau nak mentau begini yo ciksai nagi officer di in charge ke dreams ya ke bangila pensmo bangila pensai bangila panjumon ru naki bangila ajumur syakikat ke bangila bor bangi sokman pada kesian kita ndap ya kenduk ya kita ngilam sna karena ke bangi semua ban ajumur syak government hakane sini mentang sini lembaga dreams kolong ba keserkar lembaga police department lembaga sistem berkam drugs kami runuk sama ngop hau kamtam lebih banyak dia drugs adalah ya ke pun kita bandai hajar sepok pun isyak kat saman sepun kumi gini ke ero gila ries ya ke panggil ayat ngila ries ini bersnow seki balak nu gini kumi gini kijai jengjia dan kamban ban kam ban relax kenang bakan perlu perlu ya kwe bikin witness habide bikin nomor pun sir ngai kwe pihak ini ke jingkam drugs nih kebangi ngilap banyak dir ngisam kumta ba sistem bana sakem drugs bat kapelom yakin nam kit kam seng samla kinam kit kam seng snak kinam kit kam snang kinang lap seng thai la neki riu bai ba la neki seng per kapen tiang dapat yaki la neki kapen jengai la yaki nam bakit haban witness sekut dalam witness sekut lembaga syakhat sekut haban syakhat saman sekut kalau bakit haban ta paramki tentang balai sekut kum tu bu por sipo beje example ini kata dia ngalangat kita bu por sipo beje kat bandai kat hadu bandai yo ban pensaya ki ibar khoi kita ke syakhat sama jeng syakhat adu ni yo por hadu sikhat arbeje la ni si beje la ni arbeje teng ke poi por hadu jamiat sausan beje adu tekum kini ki ingla do persno saki khnang ba ngine sai khanang ba kiwi ru ki badan benda ha ka banya rap ban eradicate yung drugs kalau baki kilong slur ha ka ban mi sakmat da ka bataban ban le ya kan ka bantana ka bataban pendam yung di ha kam le ka kam ko sut ban pendam sendat ya kan kam kan simpur na ya semua lepas samila kili iri omba kan nang simpur na marba ya kil kam le ka kam ko besuk ta berle sendat kam le kam ko ba la berle tentang kalian kejongi rugi ajemen menang nak persmo pada hak kadang kan dia tunggu itu ipi menang nak persmo sa hakan ke jelang ba nak kalian sama-sama mapulun kadang kan mausa ba hakis nam belak lain hak budi ke berem ngila ada persmo ngila ada ajemen sa sarkar ba nilai hang tengi dan ya kan ke CRPF kam ya ke bah keduk senam ke belak lain ngila dan ke ciki kalau bang bang no yo CRPF kam hang tengi bagi musuh dan kam hari ini ni ajemen sa sarkar kalau ba set up nak bu nak dekat rehabilitation center kaban kam pendona kedua nomor ba pi kemokolong mentangan pi ki bubun ki long yin ki ngat ha ka jeng drugs jeng ki khon ki jeng ki wan nak itu ki long yin ki ba perdo ki badona ka yo kan ya ka pelong ki pa baki ngat ki khon kum tu nei ki wat pat ki jeng ki noi lam sama senu ban an pha ya ki khon ki me ki ha so sa ta ha kam tu kan than kala talenti ki ban si ki thap ban le sam ko ki private ki sekni ki private rehabilitation center ya ka ba ki o ka dor ba kham he dan lama ka jing kran dan ki khap ki ban sej punya kran tu te ki relax ya ka yo right kum ki ni ru ni la personal sa ke dreams lembaga ni ki usaha ka dan hang ne ya ka ba nak kalian cobi ki la ai sa ba dan kala kelti ka ba la ban ban exam no ya ka fees ka ba ki di ban sia nomor ba kham tam ai ki long yin ki bedung ki ngat kum ki ni ki jing e te ka ha ban lech ban le bu rehab siki kemudian kadang kala kelti dia ka ba ki la yo jing sai nang ni mentah ke te kum kini ki ka ba ka bu jing e ha ya ka bun ba ki long yin ban ngi sum biau hiru ba nak benta tu ki samla la ne ki hep ki bare bengok ko ma ki ni jing di ngang so ban ong ba ka de ka kam ram ru jung ki mi ki pa jang ki prasamla jang ki noi lam snong bang gem de tham ban sim ba ki ni ki khun samla la ne ki hep ki bare ban sim ni ki bang ingin isi no ki ke melak salah kata ru kam de i kat pala hing nyalek ban wara ke jingkelah ke melang salang kolong ba kum kini ki dan kam ban yo ya ka jing ie ke jing itu lare ke jing kring lang ye ki ke melang salang ban dikit ya ba example ngani tu iping lamat experience ya kene apos nang jong ba ni ai mesti bi juk Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.